iba a una rivalidad en zona única y demás. Además, ahí ver que estuvo más de una ahí de la eso más y luego lo que para la y así más de tener algo más de cosas ahí. Si yo me desperté, hay que ir para conocer todo que estoy al principio, antes de la botella, vamos y traer a buscar la pasión de la voy a tener y la pieza de la voz. Muy muy como y trabajo de innovar pero para buscar venga de sus más y esta de sobrina bueno creía que era preguntar así se llama la y si lo tengo que pasar en esta welcome we are joyful, sad, we are here, and Amen. Era cuando nosotros hablamos de about the Holy Spirit and the church. Aceptaron son de la universidad. La dama ella también encarecida. When you hear the word encarecida, what comes to your mind? La palabra de un lugar encarecido. Y ella encarecida de tu iglesia. Espíritu encarecida de tu iglesia y ella encarecida de tu iglesia. Does God have a church on earth? No. If so, where? And is this church God's church? Is it a perfect church? Should it be a perfect church? Oh, nadie quiere decir que está encarecida de el lugar y a una vaina. Le carecía el vaina como algo le carecía la ley hermano era que no le vino a cumplir. Kalau lupa ada Aisyah. Lalu saya kira saya itu salah yang lainnya itu. Ada mesej? Yes or no? No. Pero voy a decir que ni con la vida si no hay algo en la vida o pero para lo que es decir para como luego como la elección opción o lo perfiloi kalau perfiloi benar lei male lalu vamos a quedar lei queda creado creo que era del todo el mundial kalau yang benar lei male kenapa ya
Amna dia ina ia alera ekaresia malu. Lalu mereka buat tengah itu mereka ini. Kamu malu-malu? Asyik malu-malu banyak. Banyak. Banyak yang salah, banyak yang salah. Kamu malu-malu, banyak yang salah. Ya, kalau sih, itu susah dia ada satu ekaresia. Saya kalau memang, ese sí no más se lea. No. Obviamente eso ya. Guasara, nggak mana? Bahwa dia orang lebih, ya orang kita, kita ya wah ya siapa? Ini atau apa? Harus ini. Ese tadi atau apa ini kali sih? Yes. So, kalau melakukan ini kita hay que hablar de la fluidez, hablar de legales. O sea, y luego nada. Por eso no se puede escuchar. Yes or no? Yes. Los hijos que son se van a dar un valor. Pero estoy hablando de que es que se usa en la ciudad. La ciudad no tiene. La ciudad Anastasia establecida a lectura desde algo factor de righteousness by faith. No puedo pecar por el poco ser realmente. Que no podemos dar de fiesta. Que no voy a llegar por la. ¿Sabes? Por el cristiano es que voy a decir Van a hacer muy exclusivamente. Ya, el enca popular. Eso tanto para usted. Pues si usted otro se toma de la idea de la roba. De paz y ahí en tu lado no va a marginar ya lo sabe. In 1888, there was a bill in Congress in order to enforce a Sunday walk. Is that right? Well, we already left for the year for Marina is out of taking now. I desafíe la decía la Sofía que quiere tu Avina a un muy grado hablando. Porque toda la no puede ser. La de facilita con que voy a decir a primero Sunday law. Y la idea fue vaya de Sunday law. That's what I'm Sunday. Yes. Everything is now getting ready for the world for a Sunday, national Sunday law. And when that happens, on our level, the Kalau ini di nomor mana? Kau apa kita bayar? Kita bayar dekat mana? Siapa? Saya tahu dia. Seperti saya apa? Ada urusan dia. Ini kalian ada apa? Ini sesuatu yang Britânia, o que vira naquela ocupação para a Bahia. Não é? Para a pessoa maneira na Bahia. E você vai atravessar o Brasil. Exatamente o ocupação. A feira do Brasil é uma mulher. A feira do Brasil é uma mulher de mais a então, ainda foi nem para uma vez não era para a o Loia ia a pouco tempo. É papel.
Olo fatalità tratta poi quanti somma dell'anno. La fa come la uomo. Olo di là poi direi che tutta la manna espese non deve camminare. Direi poi a quelle della mamma dire. Considera, la programma del vino deve calcolare quanti somma dell'anno dire. What is it? Lato dopo. La mia così. Poi è nato con quello guarda, a una delle cose fatte sono per il Vai. Arrivare le fatte si fa. Le tutte le fatte sono poi io, anche per fatte sono le fatte. Yes. Fatto davanti a una persona rivale, la parte di scegliere le campagne. Yes or no? E le hai là. Allora, abbiamo trovato quindi idea parte di questo ma ayer esa space itu apa ya dia alam pribadi ya waktu ini kalau kita beristirahat punya tidak tidak baik tidak dalam bawah kita tidak berdoa lalu sebenarnya sama kalau APK ini oleh puri maya SCBC Korea diada ele amar quando ele olha ser mais Korea diada para siswa yang tidak Waktu itu kayak waktu itu kayak yang mau kayak itu sama mau ada mau yang mau di mana deh kayak banyak kan wis tapi lah waktu itu kita tahu dah tidak apa dia kan kalau ada istilah itu betul Ale fa tahu ini baik Consider, apa cerita dan fokus. Ya. Berarti masuk sudah kalau kisahnya ada Nah, kalau ada kita cara tempat di sini, kalau sini, apa yang ada kayak ada itu sudah baru kan ya? Baru yang kita apa sih? Di semua ya. Tapi kalau kita lihat, bahwa sulit oleh Ayon, tapi kalau dia siapa orang, kita tahu apa itu. Kita tahu apa, sehingga semua yang pak sama, Ayon, tak sabar sih. So, kalau pak sehingga ada semua, tak tahu apa sih. Oh, ya, Ini apa? Salam. Dia. Kita juga. Oke, sehingga masalah apa?
Bapak pergi saya juga. I believe so. I listen home. So ya kalau Bapak sesuai dengan baik ini dia sama I ya. Jadi sebab Bapak sesuai dengan I di sana Pasal tidak. Ya ini apa dong? Hotel ini suatu tempat. Bapak sesuai dengan baik. Ayo bayar teknik ya. Ya, wah, Pak Dino, Pak Eko, Eko lain sedang partisipasi di sana. Sebenarnya mereka sekarang apa? Sesuai sana. Oke, wah, ini mau masuk. Wah, ini masuk. Tapi ada masuk. Yes. Tapi awal masuk. Yes. Saya sekarang apa belum masuk. Yes. Ajaran dan pada kita awal masuk masuk. Anak sudah tuh masuk. Kenapa kita mau bayar kita dari sini? Namanya apa? Tidak ya. Kenapa? Kenapa kita Cina boleh sih. Cina boleh. Dah, eleng. So, ini sebab kita harus berkali sendiri. Baiklah, kita sedikit macam ada tahu mana dah. Dah, kalau kita berlutut apa ya? LED di rumah. So that means Jesus is the Holy Spirit. Yes. Is Jesus and the Holy Spirit one? One. There are two different persons. So when Jesus says, it is expedient for me to go to my Father, so the Holy Spirit can come upon you. What does it mean? Apa baru ini semua?
Bapak dulu ya. Yang apa ya? Kedua, dia selama rumah ya dia apa? Iya. Tapi kalau mas saya kan perlu. Yes. 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 Porque ella la puede trabajar para el tiempo que yo le hago ahí. Es como un día de la academia que dice de la familia. En cuanto a tu ella la familia y sin embargo por como tratando que vivir la plata por la persona de la familia. Por el papel de la vida por el lado de como los campeones. Romans chapter 6. We are talking about baptism. And we want to understand what the baptism of the Holy Spirit is all about. Is that it? Over here? Oleh saya satu tenemos mujer y andar y danzar y ir ante la iglesia. Agora de ya, agora de papel. Hoy está todo por y nada danza. De papel pero está todo bueno que hay ya. Hermano, betul. Betul. Tuh sendiri kok ya. Hoy está todo apa sesuai ya Kristus. Apa sesuai dengan protokol. Normally, solamente lo bautismo, solamente lo bautismo. What is the meaning of baptism? We are baptized in the death of a sin. What else? And resurrection of Jesus. All of it, all that other baptism. Yeah. Oleh Pak Presiden terlantar, orang-orang ini boleh dari mahasiswa Surabaya. Oleh Pak Aino pada lepas tahu dia ini mati umumnya Yesus. Asal kembali ke sini. Sekarang ada sudah itu kembali lagi itu sudah. Did Jesus know anything when he died? No. Oleh Pak Presiden ada no not anything. Kalau kamu berarti besok mau pindah rumah. Kalau kamu berarti besok berarti itu. Kalau kamu mau aja, tak. Berarti besok aku mau rumah. Aku mau. Orang pun anak-anak apa? Kecuman Yesus. Kecuali main mana? Lewat apa? Mana? Mana Markus apa? Mana Lukas apa? Yeah, it happened. So when he died, everything died, and when he resurrected into the life, and he was a new creature. Is he amen? So, Pak, kau apa yang sini kau? Ya, Pak, apa? Semua orang baik, ya. Walau tidak wah, lo jangan saya apa? Kalau lo memang orang Korea, que para que se lo lavan ya, que haga no agua, bomba, examen. Pero vamos a ver cuándo lo podemos. I mean, let's be honest. Hoy en día para algo como lo. Al saber lo van a ganar a ver lo que hizo. La mayoría, el yo mira, se te da el cual. Bapak Bati saya nak kata, tinggal jauh kita apa? Alamat saya, alamat saya. Baik, wanita orang. Kalau kita, jadi ibarat itu dengan ada apa itu dengan apa ini?
Apa itu? Apa maksudnya sampai kalau ayah aku nanya dia, bila kau tahu apa maksudnya dia apa ya? Siapa itu kalau itu? Aku mau pilih dia. Nanti, kau kira apa begitu apa? Apa orang? Tengah banyak kuat. Is there any wonder why the church is still weak and the church is still fighting? Is there fighting in the church? Yes. Yes or no? Let me say yes. And yes, so who is doing the fighting now? We need to understand who are those people who are still fighting in the church. Because after the physical locura, ele está com isso aí, mas ele já está na boquinha olha tua. Trabalho para ele vai bem na carecia. Ele não vai conseguir algo na carecia, ele não vai ficar. Aí mata, ele não vai. Ele sai do outro mundo para cá. Agora ele está. Ya pasó la cuestión, ¿no? Entonces le digo a ella, pues ya se le dijo una parte, se le dijo que se le dijo una parte, se le dijo oleh, buat tanto atas kita tulia di depan seorang yang lebih, inilah ia kata Tuhan, sama berarti dia, ideal tu es buat ini, tapi kalau dia, pues sama berarti aku ideal tu es buat. Karena kalau berusaha balik orang terputri. Therefore, we are buried in by baptism into death. That life as Christ was raised up from the dead by the glory of God, even so we also walk in what? In newness. We walk in newness of life. Después me acuerdo sobre la María. O que para cuál, o para el cuál, o cuida cuál, o lo cuál, o como el más papá, al cuál, o newness of life. Mas ahora no quiere practicar como la lava. El que era el mismo, la lava, ¡oh! Ask yourself. Look at yourself. Am I living the newness of the life in Christ? If I can answer yes, that means I am still living the old life with the devil. Apa supaya ele não vai tomar autonomia com você não sabe se orang bilang apa itu ini lah oh ini beda saja orang lain kos dia orang kuat oh biar orang apa sama ya dia mau fikir apa orang apa orang ada seperti apa orang di sini lagi pakai fikir apa tetapi apa ini if you are to tell the devil but when the devil comes to the devil resist the devil after the devil comes to the devil walk away from that person ahora que cada vez más vive en el campo boca ¿saben? Por la mano estamos de aquí ¿verdad? Para cómo para la ciencia poder matar poder ver eso que es igual Estilia con el pueblo malí. ¿Qué se me da? Estilia con el pueblo malí. Papá, hay que lograr mi agua más. La verdad que no podía, la verdad que sí hay que lograr. Hay que vivir en el orden del mundo más. We might as well eat the word of God. Ele we are talking about the unity of the church.
Até como kata dengan itu. Untuk mana ada populasi khusus? Maka apa? Anu nebo. Kalau ada sesuatu apa yang kita mungkin sesuatu Emang ya. Terus saya menjadi varian pengacara. Kamu lebih varian ini orang saya. Bisa kan? Nampil apa harus saya bisnis. Apa? Ya, aku harus saya. Akan cuma baik mendalam. Itu yang ada hak dia. What was the word baptism means? Ano ang magluto baptism? Magluto baptism, saan may luto ay sa tikso? Tikso. Luto ay baptism. Ano yung luto ay? Immerse. And wala ka baptism. Wala. Kalau di apa? Mandi. Kalau kita yang suapnya dapat sesuai lah. Kalau bayar itu dia suapnya ada lah. Aku kan harus suapnya. Jadi kita boleh tapi aku itu dua. So aja. Dino. Boleh. Kalau kita boleh kerja suapnya ada apa pun lah. Apa dino kan suapnya. Let's go now to Acts. My people are destroyed because of the lack of knowledge. Ada orang yang faham dia faham trabalho com ele. Por isso é pouco. Asa bese. Orang acaba por ter custodia. Agora é você por custodia. Exato. Eu vou dizer que está no mundo. Porque no ido todo de. Porque no ido todo como eu vou estar com isso. É por a pobre a dor não tem tudo. Vamos aí. Com ali mais via. É pouco. Aí com ali vai. Vai. Ada baik bahwa Allah pakai apa? Bahwa Allah pakai negara, apa pakai apa? Karena itu berada ya, kosku. Menemui bela. Where is it? Yes. Where is all sleep? Kamu malu apa bela? Porque no te manda ahí bahwa ada yang anak paten nama ada yang membuat elektrik nama itu satu apa yang sampai the fact of the matter is very few were awake and they were looking and watching where or when will the Bible comes. And when they saw the Bible come, they said, yeah, wake up! And everyone that was asleep woke up. So there was a waiting few that never slept. Económica, porque hay que ir a la iglesia, porque quiero trabajar con el anciano muerto. But there is a few people who are waking up and look at what's happening in the world so they can warn the people that soon coming of Jesus Christ is always here. Is that right? So, but wake up and have it. Para how did they tell which one was wise and which were fools? Saya itu malah orang besar. Nah, kalau nanti mana? Oh, kalau sebagai eksak. Nah, orang berapa? Oleh suami baik, so these virgins, they all have the word of God.
established. They all read. They all believe. But what was the difference? Kami tahu, kok prophet Palestina. Kalau yang mau bawa banyak firman Yesus, wala apa ya? He did not have enough oil. Porque no era tu que parecía eso. Esa fue cafayada, araba de la semana sana. Wala ho, wala ho. Wala mo es wala. Wala ya, wala ho era, vamos a hacer para morir. Aman swap ma ko de la ko na. Apa la la de swap. O vale. Wala ila ko ya ma te sa ko ya ko falso. Nada. Te veo para mayo ko te veo no para ma ko de ma ko ya. De nada que yo ko ya ma ro ko ma ko na ki. Te va a ka de. Te fue ka ma yo se ka ma de ko. Amen. Wa ko so para, wa ko le no ko me. Wa le ka ma ko me. Sure, usó el orden de la ley de decía, el colegio sobre la que se llamó volver, ¿qué será? Esa, la era algo de que para que algo es mal. Esa no sé. Pero es esa cosa va a ser como la usa. You need to be careful by the time. You need to do what the happens to one at a time. Because then you're going to be too late. Don't just keep on sleeping. You gotta wake up. I woke up this morning, I said, como se observa, because I want to learn. I want to know the word. I want to study what the message is for today. Tell me. I know. No, oh, problem. Dapat tahu dah kuat dapat alam. Kalau dapat apa sama. Aku nak nak apa apa dia. Dia kuat. Kalau kita sudah dia nak tahu orang tahu tahu. Boleh tahu memang apa dia. Kita dia kalau memang apa kalian tahu. Amen. Ada ada masalah. Masalah penting dan business kan dia baru. Another reason I need to align myself. Okay? Then I will come for it. And we can practice. This is what it is. It doesn't matter what you do. Kamu ikut soal. Kamu ikut. Bapak itu tidak seperti kosong. Saya ingin merawat tidak ada kasih pada Tuhan. Itu Pentecost. Makasih memang mudah so. Lihat. Saya dengan kasih so. Lihat. Nah, saya ada perkataan berarti kemarin taman berarti kaya awal. Anak abia dan kota berlokok kaya orang faham. Cara kasih mereka. Ada lewat karma orang apa yang ini sangat apa yang apa tak only day when all of them were in one place with one hope. Is that amen? And when the day of Pentecost was fulfilled, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. That's the number one thing you need to learn. But when you know what, question that whole, but you have to know ya. Okay, but for suddenly, I know what? If I was question, they did not know. If I was question that one, suddenly, the Holy Spirit is ready to go. Mafio, lá na mafio.
cuenta. ¿Cuántos? Bien. That's a mistake. It was built a place they were in. So God's presence was there. Aja, now kasih. Hukum bahwa hukum kefalian hukum bersifat akan konteks validnya sampai konteks ini lalu saya firman. Kenapa dia berkata immerse. So just like they were immersed in water. Okay? When the water is full and you immerse in the water, there's a baptism of water. But when the house was full, you were immersing yourself in the Holy Spirit that filled the house. Did you hear that? Listen, what happened next? Aí, quando você não der a gente vai levar que se eu vou estar lá, mas quando todo o mar vai estar lá no seu pai, ah, você não ia estar com o tua lei, ele não vai o tua, é como não faz ele não ia, tá, já percebe? Só você não ia estar com o tua, você que foi lá na frente da noite que a gente tem que ir lá para aí, ah, olha, está com o tua, acaba com o na ia. Hoy sí tenemos que fue el más otra. También, como la palabra que fue el más. Amén. Después fue el fin. ¿Sabes qué? Por el leer por el leer más. Filhos com bons. Aí eu olhei lá, cada um falha na escada. Eu ele foi no farmácia para não. Daí como não para, tu vai ir para a área. Aí ele veio aí com o chá lá primeiro. A área lá não vai depois de comer cacau. Ele faz uma nova contigo. Olha aí, para fazer contigo. Jadi yang baik kayak para ini semua impor dari impor. Sabe? Kenapa dia sih nak ada? Os berikut. Kalau kamu sebaik sekarang dia boleh berproses. Berbagai macam hal yang bukan. Ayah asal kalau saya belum berepot, para saya, para yang berepot kalian. Eu vou me ver só para definir como a forma de because tem that message of the Holy Spirit. Depende que ela venha saber quando sabe como vai aí são profundindo. Ele não me diz que como fala de Deus, como é? Como é Deus? Como é que a filha? Como é que go out and test? You know, I don't mind. Bahwa dia harus menolong kita. Dia boleh menolong kita. Jadi saya fashion. Tapi berasa. Tuh. Bueno, fue que la toa. O no lo fue con y o sea aquí. O va a ir con los. Yo la tuve como tal toa. Karena bayang, ya, mungkin saat kisah ya tentu depan. Kita yang selalu, yang membayar juga, kisah hukumnya, tidak ada hukumnya. Atau bukan terima yang sibuk dibayar. Yes. He was referring to the day of Pentecost. Aku mau kau kata, aku berkata biasa itu. Itu terjadi pada orang. Ada kita semua pada itu lagi masuk sedang dalam dunia. Kalau pun dia sih berada dalam posisi kamu, kalau dia apa, kalau dia buka aplikasi, lepas itu sebenarnya dengan dia,
así no ya eso hace el euro y yo y apa y yo me lavo examen para para hacer el esfuerzo acá por delante y le da lleva para la la porque no estamos por favor como they follow the land wherever he goes friends if you don't follow the land here you will never follow the land up there. But you need to know where the land is home. Because if you don't know where it's home, then you don't know where you're home. Now, that's what I'm saying. The land knows where he's home. You need to know where he's home, so you know where that's home. Now, I'm in the land of the quiere decir, quiere mamá, quiere no como hablar. Luego era todo. Cuando yo la última and they were what? They were all filled with the Holy Spirit. Now, instead of the whole house filled with the Holy Spirit, and now they speak in tongues, because they needed to speak in tongues in order to give to the people that were there. They did not understand Arabic. Now people hear in their own language the gospel of Jesus Christ. So they're not going to fight it. And the right people have to go and find it over there. Or that's the right person. I don't know how to go and fight it. They're not going to fight it. I come on, wow. Maka Yesus berbahasa saja dasar dari undangan dasar. No, they were all filled with the Holy Spirit. Usoi, como era mana pakai orang tua, orang tua pun boleh dan mana dia pun. You have to hold the whole thing to be filled with the Holy Spirit, because if you have one filled with the Holy Spirit, the devil is feeding the rest of you. There's no half-hearted. When you go to God, you go 100% all the way. Get it from God. 100% God, they get it from God. But I'm not going to go, get it from God. You stick with it, no matter what. I assure you that this year, you're going to see and watch this happen. What's already happened. I don't have time to explain what's going on, but I will. Right? That's the only way in which you can have the fruit of the Spirit. If the Holy Spirit is in you, you will only have love. And you will only have love that will fall in that's all. So when you talk, I know you don't have the Holy Spirit. By the way you talk, I can tell. And I think to myself, oh boy, I need to pray for that person more. They need to hear the word of God. I don't know where you got to stop, but if you see the stop, I'm going to hear it. Amen. I'm a fool and I'm quiero hablar correcto. Tiene por dejar quiero el beso. I don't even care about what happens, you know. But I am always done because I know who master. Wow. Aku mula nang koyo le koyo ko ko polska. Que fue el símbolo de Cuba. La gente tiene que hablar yo ya. El que tiene que hablar kan, pero que ko abajo da por esa va. That's why I pray every day. When I get up here to send the word, I want our to be here. Yeah. So I don't want you to miss out. I'm here to help you make it when Jesus comes. I don't want anybody lost. Because it's going to be about my head if I'm not doing my job. I believe the only reason why I'm still alive
Because I told God, as long as you give me the breath and the strength to do what I can do, I will do it. Amen. They say, I don't care. That we all stand before God individually. And then who don't go by that way, and then who you stand before God yourself. So I say, don't worry. I say, don't worry. You can do something. They were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, but from the Kumaka, I said, so ele vai menyenangkan. Osano por como por nivel por para ni por algo esta vía hoy como legal. Entonces, porque no fue una fue una playa de un nombre. Esa es eso. La capoeira, por la profeta. Nosotros nos vemos más. No vale pues, ya por la precaridad. El médico que trabaja therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus whom he had crucified with Lord and Christ, the Spirit said. Now when they read this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive what? The gift of the Holy Ghost. Ikut pasmantas. Memang, orang apa sih sudah ada kue, nak dia ada hukum ada dia, orang apa sih sudah kue, dia, itu semua kesak monggo. Orang apa sih apa yang dipakai sudah noy, orang ada yang apa kau sih, dan ada yang sudah lagi tak monggo, ada sama monggo, apa yang orang yang tua apa sudah noy, juga nak dia apa? Amen. Ini pun satu. Ini pun satu. Tak tahu saya. Okay, harus ada. Then they had gladly received the word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay, orang yang mau berkata, ini pak aku, ini mak aku. Ayah mak dia mau orang saja dia mau berkata yang lain. Itu mereka segala kuat karena kasih pak. And you're going to go up there before them. They're coming. I tell you, they're coming. You mark my word. When they come, there might not be room enough for you. Because whatever they come, look what I'm going to I always do a good level. The best one, yeah. Go at that. But how much person have to go out you want? How people are going to you are to bring him up with the number. Give I get back to what only the local like our whole movie of the movie. Then I call me up my back. I think I'll come back to police here. That's what you're on. Is that amen? Yeah. I know some of you think now. I'll hear with everyone to you who are in walking. So okay, I don't mind. But I will talk to you. Amen. Yeah, I'm ready to go. Yeah, but the Bible. And they continued steadfastly in their apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and prayers. I don't think I'll be professional. Bagian dengan apa dia itu, waktu itu dengan waktu ini dengan apa dia, full dengan apa dia, roh dia kena, apa ya?
waktu membela tentang ada waktu sekolah kemarin masuk cepat kan ada yang saya dia melakukan sekolah sama sekali aku kemarin buat sekolah ini usai kemarin kan report dah kemarin berlaku umat dan aku berlaku sekolah mana kita makan mengisi apa yang kita tapi sama kalau kita orang ada yang kau bila kita faham dengan hal ini bisa kan ayo that's what kita orang lihat kita boleh tahu apa sih so kita balance so kamu sih kita boleh beda itu suatu apa prinsip ya itu suatu apa mengenai sih macam saya kira apa itu saya mesti mana memang tidak ada orang lain yang farau nak orang orang belakang sekarang kan ya penting bahwa sekolah masih terbatas pada itu itu ada itu mantap apa wow ya itu nanti وَالضَّيْفُ إلى الله وَالسُّلْطَةَ لَنَّ مُفَعَلِكُمْ atau ketika mufa'alikuم bagaimana cara agar kayak ada formulasi apa bagaimana risiko dari itu adalah untuk muncul dan dibuka apa kalau memang sedang ada kasus itu oh ya bisa apa mereka ya kefahaman kefahaman saya oke yang mereka jadi aku apa mereka bilang buka Ebomba dia lain orang ada di ada yang aku ini kau ya kalau apa yang lain mereka sih kalau ada yang lain aku kau orang ada dalam dunia Bukan